Tātou tāpua i atu I le atua. Aua ne I whawhiti se mea lelei ua te tau I ai. Pe ua mawhai o na whaia. Aua ne I whai atu I le lua te tua oi. Aluia, I nāto e sau a tai ao. Ono o watu ai lea. Aolo I ai lava le mea I a te oe. O le te talo mo le nganga paia. Ma le te talo whātu I senga. Tātou wifo ma te talo I le atua. Le atua sirisiri e se lo mātou tamai whaavavau. O le atua lava la o fio le pule ao ao I lunga atoa malalo nei. O poto mai lau whanau whātua I le nei e fiafi. Se io mātou mā lo loto, I le winga o le nei vā yaso. A ua toi ai nei na o ni tū la. O anga atu ai la ua fio. I lau whaasata roina, o lau maliu ma lau toi tū mānu mālo. Ua mātou te tālolo mātou ua tua. Mātou te langona ina lava le whatau waa pe au mātou o mai le paia o la ua fio. Le aua mātou mua iafe atuai. O fio mai e ala I lau nganga paia. Wha paia ina o mātou tangata tā puai taito tasi. Na i o mātou whai aile nei tā pua inga I le awa marimi ngau e te tau ai. Ma I ua tuai mea umai le wha sili na lava o lau vi inga e wha vau. Ono Yesu ala tuaila mātou te talo. Le atua mi o tōnue. O le atua lava la o fio e sao matonu au whaamsinonga uma. Ma ngā lava lea na ono mātou pepese ma tau le sirisiri ese o la o fio. Aua mamao lava malo mātou wola o aso uma. O se tāpua inga I la ma po nāla mātou tāpua inga I le nei awhi. Wa mātou o atua I lava ma le whanau ta ilo mātou o tua. Se e alofa ma whaamangalo mai I mātou. Aua mātou se ilo mātou wola tau ma mao ma lau fio. Aua whaamumua mātou vaivainga whaale tangata. Wa vea fo ilo mātou poto malo mātou iloa. Wa vea lavalea maala mātou te whaangalo ngalo ai la o fio malo wao mai.
Au taimi e si ma luta ai le tai o lo mātou wola whaare whātua tua. Tami lava ia e mātou te whaangalo ai la o fio. O lo mātou wola le tu mau i la o fio. Ona ua whai lava mea mātou te loto i ai. A o lo mātou wola tautu ai. Ua mātou le langona i fo lava mo mātou mawhau lava i mātou ia i mātou lava. A ua mātou tautu ai le leanga isi. Le ri e ua mātou te talo ma whanau nau i la ua fio. Wha ngalo i mātou e ala i le toto pa i o lo walo Yesu Keriso. A lo mātou wola ua se ese. O lo mātou wola ua le iloa. Ma wheta ai whaalou le manga. Ona o lo mātou le iloa. Ona sa ili atu i la ua fio. Wa mātou te talo lo mātou ua tua. Ua lava nei e tu unai mātou ina i o mātou pa u atu i le loloto le angasala. Ia toi a vatu i mātou le mafutanga vā la lata ma la ua fio. Au mai pea la ua fio. Na ia o mātou i loa o na ola whaamangalo atu. Whaamangalo fo i lātou o whai mātou mo lātou whili mai o ita mai. Eri e lo mātou ta mā. Ia toe to tongo se moe fōi o mātou loto. Ia o mātou i loa o na o mātou la whai o mātou tangata tuai. Ai mātou muli atu e whaialo whina ngalo malo e whaavavau. Ia sanga to i o mātou loto. Le tāhua o le nei vai tāu. Pei ona mawhau lo loto ai. Le au kerisiana umai le lololangi atoa. E ui lava ina tupu i aso o tuanai. Ai sa tu talinga mai. E ala i o mātou ta mā matua a. A o le whamana tu mai ala ua fionga pa ia. O mātou te talo le ali ie. Ia whaia lava le taulanga na saunia e la ua fio ala i lau maliu. Ma lauto e tu manu ma lau ma le oti ma le tuunga mau. Ia whai lava lea ma moe fau i lau mātou ola. O mātou te talo e latu le suafa ma malu Yesu Keriso lo mātou ali i ma lo mātou whaola. Amen. Tātou vivi i le tua i le vi inga iwa sfulu maritas. Iwa sfulu maritas i le vi inga tātou te vivi i ai.
le whetalai mai o le atua e ala i le whaitawina ana whionga paia. Tusi filifilia o le nei aso. Tusai ma le whasinonga le tusi whaitau aso. A mau mailea i le whenga inga fau. Tala le leia Yesu Keriso na whamawina e luka i lona mta upo i luas fulma le tolu. Tātou whaitau whelafulofua i e peo na masani ai. Mai le whaiupu mua mua se i whaangata mai le whaiupu e se fulu ma le fitu. Our Bible reading for this evening is taken from the Gospel according to Luke, chapter 23. We shall be reading responsively from verse 1 to verse 17 from the Samoan translation. Evangelia Luka ilo nam tau pe los mal tolu. Ta tau fai tau fe la flofa I mai le fai mo mo se I whaangata mai le fai upos fulu mal fitu. Fa fonga mai o nisi nei o afionga pa ia lo tātou wali. Ua tutu I lunga I lātou malava. Ua tai a te ia I a Pilato. Ona whasili mai lea o Pilato ia te ia. O oe ea o le tupu o tangata iutaia. Ua tali atu o ia te ia. O lea lava. Ua lātou whinau pēa. Ua whaape mai. Ua whaaoso e ia I le nuu. Wa o iutaia uma. Wa fua mai I Galileia o mai I nei. Ua I loa e ia. O ia mai lei tu malo Herota. Na vatu leo ia Herota. O ia fo isa Yerusalema I ona po. Ua whasili mai o ia te ia I upu e tele. A ele I tali atu e ia se upu ia te ia. Ua whalea ngā ina o ia Herota malana au. Matau e mu mai ia te ia. Wa lātou whaofofo ia te ia I le ofu pupula. Ona toe au mai lea o ia Pilato. Ona whaapoto lea e Pilato lea o si taulanga sili, ma le au whaipule, ma le nuu. Ua leilo fo ie rota a wana ia na ia toe au ina mai o ia te I tātou. Whaauta fo I, ele aise mea ua whaia ia e tu sa aio na oti o ia. Tau ina ia whaamania mai ele atua. Tātou whaitau mwhalolongo ia nā whiong pa ia. Ia tu maua tu pe ia te ia non lava vi inga. Nei se o I le whaavavau lava. Amene. A tātou whaau I tārsanga o le te tāro o le whaawitai. A mori atu nisi o tātou mana o I le tua. Tātou wifo ma te tālo I le tua. E pa ia, e ma malu,
E sili e se lava la ua fio le atua o le manu malo. O la ua fio lava sa e foa mea uma lava. Ona e whai ai lea o le tangata, i lou lava whaatusa e whai matausi mea o lau foafoanga. Ina ua e tu ina le tangata, i le matango o fie o le foafoanga, sa le lei o na tāpena. Peitai, ua mana o lava le tangata e whaoa le pule mai la o fio. Le atu ae lo mātou tamā. Whaafetai tele i la o fio i lau tu singa i lo mātou ola. Wa ua toe poto mai lo ai ngā lotu i le nei e fiafi. O mā fau ai, le au kerisiano i le lalolangi atoa i le nei vai tau i le kālena wha kerisiano. O mātou mana tunatu lo loto i le tāua, o lou maliu ma lou toi tū mānu ma lo mai ai. O le taulanga na tū pou ai lau tala le lei, e pei fo'i ono o mātou au ai. Whaafetai tele lo mātou watua. Wa ua mapu mai lo nuu malau e kālesia mai whaatamaswali ingo o le nei aso. O le tangata malana e whai, o le ulu fafo ma le ulu fale. O tiute ma whaiva ua e Aso Tofi, le soifua ma lo mātou ola mātou te ngālulu e ai. O le whengai ai o nei whanau i a lātou wa onga. Le whai uina fo'i o nei kuata whale a o onga. Vi ia ma whaafetaia a la ua fiolo mātou watua. Au a sa mātou le mai loa sa tau mate i le ete le soifua ma lo mātou ola vai. Pei tai o le lava ua mātou whe mōli maua i le nei e fiafi. Ua le ai lava se pe au vale e langa. Ina ua fuli whao le va au mala e langa le va au manu. Ua ufi fo'i i tā ngutu o ala vale. Ina ua tau mai manu la mātou whainga malanga i le nei vaenga o le tausanga. Awhetai ilo mātou watua. Ilo taitai mai o le soifua ma lo mātou wola. Ua mātou taunu mai ai i le nei fo'i masina i la mātou whainga malanga. Ua mātou talitonu ai i le nei e fiafi ilo mātou watua. O lau o fio lava o lo tu i matangi olo i la mātou fo launga. E te taitai, e te taula mua, o lau o fio foi, e te whaasino ala i a te i mātou. Mātou whaafetai o lo manuia, a inga lotu uma o lau e kālesia. Au iai, mātua whaale nganga o lau e kālesia. I whai ngā mālo longa e peo na māsani ai le au whai ngā luenga. Se i mapu ane te isi e saili le mālosi le tino mā whau ma le nganga. E toe whaau au ai le soifua tautua, ma le soifua wala au ina i lau whi au ma lau ngā luenga. O mātou talitonu lo mātou watua. Lo e tuli loa, lo la ua soifua, ai maise o le nofua aloa o iai whai ngā mālo longa. Awhetai lo mātou watua. Na ue whaamanuia ina, nise o alo ma whanau o le nei e kālesia. So lava se tafa o lo tautua ai to tonu o le nei e tunuu. Au tama whanau o le nei e kālesia, o tala whaauto. So lava se tafa o le nei atu nuu ma le nei lalolangi. Awhetai te lelo mātou watua. Ilo wao mai pēa e ala ilo iau a whionga paia o mātou whaitau ai le nei e fiafi. E mai ai upo le ola. E whaamalama i o mātou wala pōngi sā. A upo e mau ailo mātou tofi mālie. Mātou te mā whau lo loto ai. E whai ma taitai tama e whaapoto,
e au ai, e whaasino ai la mātou sa vali o la mātou tū ma la mātou tautala. Whaafetai tele lo mātou atua, le ngāluenga lilo alo nganga paia. O le nganga na te ngalue inga o mātou tangata taito tasi. O le nganga na te au maia le mawhana whana ia te i mātou. Ai mai se lava taimi e whesoua ina ai lo mātou wola whaale whaatua tua. A o taimi e o mai ai le mautonu. O taimi e o mai ai le lui tau. Taimi e o mai ai whaingatā ma whaanono anga ia te i mātou. Whaafetai tele lo mātou o tua. Awa lo maua pea lo mātou tofi malie. Ile mafuta ina o i mātou e lo lava nganga pa ia. O la mātou whaafetai sili lo mātou o tua. O le tau langa o le tōngi ola. E peiona sauni atu iai ile au kerisiana uma ile lo langi atoa. E whaamana tuina i le tae ao mua. Le maliu, le tānu mia, ma le toi soifua manu malo mai o lo walo pelo Yesu ke riso. I le oti ma le tuunga mau. Wa ia li liu ai le ata o le whaanoa noa. E whaima tae ao le manu malo. Ina ua toi soifua manu malo mai lo walo Yesu ke riso. A ua mātou manu malo whaatasi ai maia. A ola mātou wala lava lea i malo. O mātou sauwhanga i le ola i whaavavau. Pea whai moni la mātou whaatua tua i la ufio. Mau mātou tū mau i la ufio. Nei se i o i le whaavavau lava. Lea tua lofa muti vale. O mātou o atu lava ma le whaanaunau tai o luma. Tō mai au whaamnuianga. Ma e whamanuia i lo mātou a inga lotu i le nei e fiafi. Whamanuia i nei o mātou mātua whaleanganga. O mapuane te isi se isaili se whaasilinga malosi. Maua pea le soifua malolo ina i le tino ma whau maleanganga. O a foifofuanga o whenga iai. I le ngata o le atina ino a inga e maise o alo ma whanau. E iai le file mu o la o fio. Le a foi se aso o finangalo ai, to e te liu mai ai le whainga malolonga. Taitai atu iai le soifua ma lo mātou ola vai. Whamanuia i lau au whainga luenga tu tofi, ia o ao mo lātou whaletua mana i o lātou ainga. Le nofoa ti a kono ma tā whale taitasi, tina ma ta mama tutua, i la lātou tāpua inga malu, lo lātou whai te talo, i lātou ai ai le tau a fiafi o le soifua ma le ola. I ai pea le file mō ma whaafia ina e la o fio. Mātou te talo lo mātou atua. Alo whangia lau e kālesia i o na vāenga te tasi. I le tau atina ina i lona i tū i whale. O mātou te talo a lava fuafuanga. O le atina ina o lau e kālesia. O le tangatana o na fuafua e mātou wha moe pea i la o fio. E te ngalue ina o mātou loto o mānganga. Mātou te talo i alo ma tama whanau o lau e kālesia. O la tōu o iai a onga. O kolisi ma onga maualulunga o universite. Mai se foi o i la tōu o whiangai ma whiau ma ngā luenga. Le tautua ina o le nei atunu ma so lava se mea wa e to tofi le soifua ma lo lato wola e ngā lulu e ai. Ia le manuia o la o fio. Ha manuia i lau e kālesia. So lava se tafa o salalau ai. Se tua whanua ma se pito whanua o wheta alolo ai ai lo mātou atua. Tuli loa i lau alofa ma lau angalelei. Mātou te talo. Mātou au la ngona ina lava le tā ua o le nei vai tau. Au iai, le au kerisiano, i le nei vai aso le vai aso paia i la mātou ka lena whare kerisiano. Mātou te tālo lo mātou atua. Tō whatu moana ina i o mātou loto taito tasi. Ia le tā ua o le nei vai aso, ma i o mātou mā whau lo loto. I le tau langa na sau nia e lai o fio e ala i le soifu o lo walo Yesu Keriso. O mātou te tālo lo mātou atua.
alo whangia lau e kālesia i le nei vai tau, wheanga iai fōi ma whiau ma ngā luenga, tuli loa i mātou i lau alofa ma lau a ngalelei. Se taimi mātou whaalongolongo i lau a fionga fola. A unga lau fio e ala i le whaatau waa o lau au auna. Ta tala fōi ma whaapai e ina lau mātou whaalongo. Ina i o mātou au langona lau wheta lai mai mo i mātou. Io nisi nao mātou te talo. Whaatase ei ma le tele o te talo lilo, te tonu le loto o le tangata la vaia. Mātou ofo ina atu ina ia whaia pe i ai lau whina ngalo. Ono Yesu ala tuaila mātou te talo. Ameni. Tātou pe pese i le atua, i le pese se lau ono sifulu. Se lau ono sifulu le pese tātou te pese ai.
O le launga i le suafa mamalu o le atua tolu tasi paia. Tama le alo ma le anganga sa. Amene. Mo ole matua o le launga mai le tusi sa faita wina. Ewa ngalia aluka ilo na mta upo e lua sifuru ma le tolu. O whao ngā ina le whai upo e valu, whaafafonga o te toe faita wina. O i loa atu e rota i a Yesu, o na fia te le ai lea o ia. Wa ua lewa o na fia mata i a te ia. O nau mea e tele ua longo mai i a te ia. Ua wha moe fo i o ia na te waaia i se wha longa e whaia e ia. When Herod saw Jesus, he was very glad, for he had been wanting to see him for a long time because he had heard about him and was hoping to see him perform some sign. Ole manatu au tu ole nei fiafi o se fesili. Ole alau mea e whai, pe a ua maua lau awa noa. O le alau mea e whai, pe a ua maua lau awa noa. What will you do with the opportunity? Also fasili o lo au mai ai se ata o le fia iloa, o le fia mana malama. O le alau mea e whai, pe a ua maua lau awa noa. O lo fia iloa pe whape i le whaunga ina o le awa noa. Ia o lo fia mana malama foi. Pe ua sa uni se tangata i se lau e maua i le awa noa. What will you do with the opportunity? It's obviously a question that conveys a sense of curiosity. Wants to know how to use the opportunity. Wants to know if the person is ready when the opportunity arises. E te lei tu e mawhai ona tau la i aile sila ma le vaai wha le mawhau. Pe wha mata o le a wha o ngā, ma le tatau le a wanoa. Pe o le a vale tu ulima, ona o le fua le lei. There are so many factors to consider. Whether to take advantage of opportunities or to compromise. O le fua tau alunga o lo fia tuli matai, e le manatu au tu o le afia fi. O le tali atu o le tangata, i le taimi e maua ai le avanoa. How does a person feel and act when given the opportunity? O ani langona, a o ni ngai o ingai whai o le tangata pe a maua le avanoa. Ai aise whamasino papalangi suafa ia Jan Christian Oliver. Sanga lua i le ofisa o whamasino ngā le malo Afrika i saute i le vai tau o le malosi o le whailonga lanu apartheid system i le atunu. Se taisi o aso o le vai tau le nei o le vai aso paia i ka lena le au gerisiano. Na wala ulia i e se whaife au Afrika o le tangata uli. E awa i atu i alatou sauninga le whaamasino, le li whaamasino le nei. A o le tapu a inga o le aso le nei, le aso tofi a o lumanai le aso wharaile i tae o ena o le aso maliu. E le i whaingo fie le fe fuli sa ina, ma le fe toso a ina o le mawhau o le nei ali i whaamasino. Pe alu e whao ngā le awa noa pe le ai. Ai o le popolenga. A whaia e alu le lotu o tangata uli Afrika. Whao noa a fia aila na ngā luenga wha masino. Ia ono le malosi o le whailonga lanu o tangata papai.
E ui lava i le whetuleni ane, ma le whelava sai o neila ngona, le mautonu aina manatu. Vea o ia o masiti seni le lei, ma tonu ai e alu e tali ilo na vala ulia. E atu le ali i wha masino. Sau ninga lea e wha tino ai le mulu mulu ina, e le isi tangata lotu o vai o le isi tangata lotu. E wha manatu ai le po muli muli o Yesu, ma le toi pāseka wha tasi, ma le uso. Na ia mulu mulu ina vai, na ia mulu mulu ina ai vai o na so. E o ane le wha asolonga i le ali wha masino le nei. O ia o le a mulu mulu ina vai. O le isi tina matua e ngoi a Martha. She was a black old lady. Ma sani le ia i le ali wha masino le nei, e le tina matua lea. A wasa au auna mawhai mapolonga. Alo la tau a inga i tau sanga o mawai pe tusa o le tolu se fulu tau sanga. Ina ua ia to tuli au tafa o vai o le tina. Sa tai ala na vaai. Ile mao si o sia ma le maa ila sa i tu lou o vai o le tina matua le nei. O lona tali tonunga. Na fua mai le tele o tau sanga. O lana au nanga. Au fai mapolonga. Mo ia le ali wha masino le nei malona ainga. I le o tia tele o le ali wha masino le nei i wa ainga wha mo i loto. Na ia tango le muane ai ma si ifo i lunga vai o le tina le nei ma songi ai. Na wha te ia le tina. Ai maiso i lato uma na mori mawina. Ui lea. O lana wha tinonga na i lola utele tangata. Mai ua ina wha malo lo mai lana ngā luenga wha masino. Ai o lana tau tinonga o leo tele, ma tangi pea i lea ngā tupulanga, ma lea ngā tupulanga whai mai. E ui ina ua tuli o au, ma wha malo lo mai lau ngā luenga. A ole mea sili, ua maua lo ua nganga. E lei toi wha atali ina ua maua le awanoa, e whai ai le mea tonu, ma le mea upito sili o na le lei. Au le awa noa lea, na misi e he rota ina ua mo moli atu iai, Yesu ia te ia. O lea ua o le savalinga a Yesu, i le tau roto ina o na puponga. Au se awa noa ua leva o na mo moo iai whaalupe o na umati, le au sanitarini, o li sili, o si taulanga sili, ma le au tusi upu e mo lia ai Yesu. O ile tai ao le falute ane. O le mautu a inga se, ma tau pule pulenga uma. Ina ia tau sala ina Yesu. A o le fuafuanga ua leva, o na wha si mata iai tai o le lotu i utaia. Ina ia maua tai a Yesu. O lo manino i le tala luka. O i la tau lava nei. Na o lato mo li tu Yesu ia Pilato. Pilato le ko vana to fia o le malo loma. Na te vaia i utai a au fia ila ma le laumua o Yerusalema. Fa mena sue Pilato mai loa i mori mau o lato na vatua Yesu. Eio Yesu o le tangata Galileia. Yesu e sau mai Galileia. Le ala leo le fai mai o Pilato ave la ia Herota. Mo moli Yesu ia Herota. Ia o Herota o le na tofia le maloloma e fai mako vana i Galileia. Le ala leo le faasino e Pilato e ave ia Yesu. Yesu le tangata tautaua. Le tangata ua ilonga na ngā luenga le lei ma na ngā luenga whaola. Ta alofa ia Yesu sa li utino tangata talu le pule a le atua. Le ua tau mawhai le tangata e whaoa le mamalu ma le pule e whai mo ia. Le ala leo lo lato sa ili se awala e whaaleanga ma whaate e tia i lunga o Yesu. Whai uma whai
ona ole loto ita. E la ua ave ia he rota ai whai maile tala. O i loa atu e rota Yesu. Ona fia tene leo ia. Awa ua leva ona fia mata ia te ia. Ona o mea e tele ua longo mai ia te ia. Tele mea ua longo ane ia e rota. O wha moe fo i e rota. Na te vava ai se wha ilonga e whaia Yesu. A fua i le tala luka. E lei titi le taimina. Tā lia e rota. Le fia whailo i atu i le ua ta ua o le tupu o tangata iutaia. Awa a fua i ai. Na a mata lava o na tau wha maalo mai a luka i le mata upu e sifuru ma le tolu. Le sa ili o e rota i a Yesu. Le sa ili o e rota i se hava noa. Se i whailo a i ai mai Yesu. O le vona fia maua le hava noa lea. Le hava noa e whai ai e Yesu se mea le lei mo ia aia. Le leo whaafisanga i mai Yesu. E nā ona whai ma tau emu ia Yesu. Ona toi whaatonu lea e toi ave ia Pilato. A o le fia o he rota. E le o le fia ona ua vaai ia Yesu. A o le fia ua momoli atu Yesu ona ele o se tupu. A o ia o le pāngota. A o le pine o ia ngai o ina. Na wha ofu ai e rota Yesu i le ofu tau tupu. A e ula ma whai upu iai. Mau le awa noa wha auro. Ua pongi sā ai le wa ai. Ua manatu e whaapasi. Ua le aise nau. E whai aise ngā luenga le lei. A ua manatu e tu e halu loa. Ai ngai o le atua i le nei fiafi. O le fe au fo i lea o le tala le lei. O le tumu musu o le tala le lei le nei fiafi. A whai ua maua le awa noa e whai aise le lei, se mea le lei, ma se mea sao. Aua le toi whaatalia e whaatino loa. Ne i le toi maua se isi awa noa. Le awa noa na maua he rota, e whai aise mea le lei ai le whaia. Le awa noa na whai na maua he rota, ai le mawhai o na whaatino. Upu o maasani ai le atunuu, na o ne iafu lava na mele ai le to elau. Le Aso Tofi le nei le vai Aso Paia e whaingoa ina o le Maundy Thursday. Aso Tofi whaatonunga. O le upu Maundy e sau mai le upu Latina o le Manda Atum, which literally means mandate or new command. It's a must. Le ai whalili wina whasa moa i le upu whaatonunga. O se whaatonunga, se whaamanatu. Ua te tau o na ola whe mulu wa i leo so. Aina wa uma o na whetalai leo Yesu. Leo au tau wa ai. Ia whaapea o na tau whe mulu wa. Nona winga whaile alofa i leisi. Whaatino le alofa i leisi. Whaatonunga le nai a fua mai le aso le nei. Aua whetau i le leile. Whaamanatu le nei aso. A maua lo le awa noa e whaatino ise mea le lei. Se ngā lue ngā alofa. Aua le toi whaatali ai whaatino loa. Le aua ta oto i o tau luma. Le whaatusa o le alofa o le atua. E whaamanatu pēa i a te i tātou. Tāli suanga le tātou walii. Le alofa ina ua maua le awa noa. Na whaatino i lunga o le sātauro. O le atua na whaamāsania.
O le atua na fina ngalo ina ia whaalu maina. Na fina ngalo ina ia whaasata roina. Na ta oto i le tuunga mau. Na aluifo. Ia e ala ia Yesu ke riso. Masa se maanga sala le lalolangi. Langona nei le lotu salamo. Au au le langona o le lotu salamo. O le vi inga le nā mai le loto. O le whaafetai le atua ina ua lofa ina i tātou. Wai loa atua e rota ia Yesu. O na fia tele aile o ia. Wa ua leva o na fia mata ia te ia. O na mea tele ua longo mai ia te ia. Ua wha moe fo'i o ia na te vaia. Se wha ai longa e whaia ia. Tuma watu i le atua no lava ve inga nei se i o ile. Whaavavau lava. Amen. A tātou toi pese i le atua i le pese tōru se lau onos fulma le valu. Tōru se lau onos fulma le valu le pese tātou te pese ai.
le talisuanga paia lo tātou wali. O uso pe leo no le li. Whawhonga mai ai upo le whātanunga o le talisuanga lo tātou wali o Yesu Keriso. Pei foi o nau maua mai le apostolo Paulo. Au foi nau maua mai le li le mea na utu ina tuai a te utou. Le ala wapo na Faalata Leaumoana le li o Yesu. I tango i le areto o i whawhitai o na Tofi Tofi e lea o whai atu. Nā tango ia i nā ai. Lo tino le nei o Tofi Tofi masui o utou. O i whapefo i le ipu. Na wa umona o lātou ai. O whape atu. Le ipu le nei o le whenga inga whaulea i lau toto. O utou whaia le nei mea ma whamanatunga i a te au. I aso uma tau te whainu ai. Wa aso uma tau te ai le nei areto ma whainu le nei ipu. Tau te whai loa atu ai le maliu o le lii se ia whio mai o ia. Tātou i fōma te talo. Wa ua mātou ai ma mā ona. Whainu fōi ua māli lia i le tele na wā o lo walofa. Tau alunga i lo mātou whaola ina e ala i lo maliu ti ngā ma lo toi tū mānu mā lo. Ua mātou sauni nei e tali sua ma lau fio. Fio maia le ali ie whaalo loto a tili mo i mātou me alofa o lo walofa tū noa. E a reto le whātuso o lo tino na mo momo ma le waina o le whātuso o lo toto na malingi. A fio maia mo i mātou Yesu Keriso e. Amen. Le alawa po na Faalata Leaumoana li o Yesu. I tango i le areto. O ia whawhitai e pe ono tātou whaia. Tofi tofi ai lea. Mo whai atu. I nā tango ia i nā ai. O lau tino le nei. O tofi tofi masui o utou. O utou whaia le nei mea ma whamanatunga i a tea. O ia whapefo i le ipu. O ia si tia le ipu i o lātou luma. Ina wa uma ona o lātou ai u whape atu. Le ipu nei o le wheanga inga whaulea i lau toto. I o tau whaia le nei mea ma whamanatunga i a te au. I aso uma tau te whainu ai. Le a whapefo i ono tātou whaia. Tuia manuia. A tau ao ina, whaatino le, whaatusa o le, tino lo tātou wali o Yesu Keriso, talia loa male anganga mau lalo. Ina tango ia ina ai, o le tino le nei o Keriso ua tofi tofi ma o tau, e o tau whaia le nei mea ma whamanatunga i a te ia.
Watuia manuia. Tau au ina le atusa o le toto lo tātou wali o Yesu Keriso. Ia matalia loa malenganga mawalalo matoi whaafo iane le ipu whaamana O le ipu le nei o le whega inga whaulea i le toto o Yesu. Whaamalingi ina o le whaamangalo ina o angasala. Au tau whaia le nei pēa ma whaamana tunga i a te ia. Tātou whaau le tatalo. Le atua o le alofo tu noa. Aua mātou talia lava i le nei fiafi. Le whaatusa o le tino ma le toto lo walo Yesu Keriso. Pei o nanga tu ai le o Kerisiano. E whaamana tuina i le malama o mua mua. Lona maliu ti ngā ma lona toi soifua manu malo mai le oti ma le tounga mau. O mātou te tālolo mātou atua. E whaialawa lea ma mea e whamanatu mai pēa i ata i mātou.
E o mātou mā whau lo loto i le tāua o le taulanga na saunia e lo walo Iesu Keriso. Na ia tōngi o la ai mātou. Mātou te le mai loa ni whaafatiata mai. A o ni whaalawe lave o whaatalitali mai le ala. O mātou te tālolo mātou utua. Tai saonga le mū le soifua maro mātou ola i le nei e fiafi. Na ia o mātou taunu o tuai. I le tai ao mo mua. Mātou te whaamanatu ina ai le maliu ma le toi soifua mānu mālo mai o lo mātou ali i o Iesu Keriso. Tau tai mai la o fio ia te i mātou. Ono Iesu. Amen. Tātou vivi i le tua i le vi inga i whaasfunu ma le lua. Whaasfunu ma le lua le vi inga tātou te vivi i ai.
a tātou whai ule talo. A ole manuia ma le file mua o la ua fio le atua le tamā. Le lofa silisili eso Yesu ke riso lo mātu ali I ma le whaola. I le māwhutanga le mō tusia ma lau lava ngang pa ia. Tu mau mai lei o mātu lunga. Malunga o lau whanau whātua tua umai le lolangi atoa nei se o I le whaavavau lava. Amen.